years old, 16 years old, to kudu fi jesh, kale yaw jesh. Ila boktulu man enak. Kaman yal gadi door budun akil, ma fi akil zaro. South Sudan people defense force is not providing food, ma bidi akil, ma bidi ayaja, ma fi guruj, ma fi ayaja. You know? Waja dede ma juba brao, be jebu man fi aradi tanwer, be kumkumu man bas, jebu man fi aradi tanwer. Dan boktulu man kolum. They end up getting killed. Yal sukarin. Wallahi. Hukuma da Junub Sudan. Allah inaluman. One day they will pay for that. Ajat Salva Kiir gadamal fi Junub, one day they will pay for that. Dama ajat kwes. Even the Sudan government, hukuma da Sudan yamdak de, that will left that Sudan government ma kwes, hukuma da Junub da Sudan ma kwes, hukuma da Sudan ma malajat zede. Hukuma da Sudan ma malajat zede yang wa that bam sugu yal ta nas badakalu bejej beguo. Yal sukarin. Dan ba labu man ba 7 days bas. They trained them for only 1 week. How to shoot. Ila shi luga lejesh. Kudulam kake. Dan golana SPLA wangot, SPLA wangot, SPLA wangot, SPLA wangot everywhere. Ila lo darabu sala ya lokulu garamut kullu lanu man barab sala de juno. This being a government, being a leadership for Juba, lo ma wagabu lo junubin, we did not unite. Anona belimbu mal white, anona secretary twice. Ashani wagabu denga de. Mafia da bukun kwetu jino Sudan denga de ya kwana hey. Denga de musamar bilit. Musamar bilit an denga ma mutalim. Zol mutalim ma ba amala jazida. Yani isamar rakawaja kan bata Arab kan kwes min isamar bata denga. And Arab were 10 times better than denga. Allah nas biga mutasabin. Na da jawara denga yam da gal fi hukuma ba mu lufi Junub Sudan hukuma da denga. Asa hukuma da tayde. Asa hukuma da denga biga kai ma Junubin. Yam da ana farid mushakal bata Arab ba karton bas. Wallahi Arab ma kwes. Arab ma kwes. Ana bagsum Junub kun dole kwes. Denga bam shi gadam, wana bam shi wara denga. What happened now kid machina wara denga? What happened now when we denga got to gadam Junubin? I think we are all asking Arab they can't quest the other. Arab they can't quest. Wallahi lo Sudan kan gadu mal white kan asan. Badal denga zede akam nas. It was a big mistake. They can jarima, they can galat kabir. Galat kabir chana di jima denga fi Junub Sudan. Wana mutakit. Junubin kulu biga mutasabin. We feel ashamed of this denga government. All of us. We should have been with Arab for Khartoum. We were better 10 times under Arab leadership. Under Arab leadership. Denga zede, the manas, kulukul. These people, they should not be allowed to rule people. Kulukul. Denga should not be allowed to rule people. Denga da is murata bagar ya kam numsu maltan lakin denga. No denga ma shalu bara be kursi de. Pinal Bugula John Garang was better than Salva Kiir. When as well? Who told you that? What about 1991? Did Munujam Mari John Garang? Torit Nasser faction, no Munujam Mari John Garang. What about Abilalier? Korkor leadership with Adenga? Mafi Denga Quez, Mafi Denga, Vatal Denga Kulu Sawa. It is a waste of time, waste of energy. The sooner the better the denga de. Now the limp malwide is she look kursi bara fiyata denga. Besila, ma bekalam. Besila. Talado sitin gabele the must unite. Not to target denga, like in she look kursi. Denga lo mind leadership, denga is a very good people. Denga de gabila quest lo mind guo. Ita balga denga the very peaceful lo mind guo, like in lo denga into guo, they will abuse the power. Woman makarab woman mukun sakrani bas bukursi bas ma fiya irani. That's why now ita balga woman bas fiya mal bas alwele yo kudwal alwele yo yinga de bas das sakrani bas bukursi. Nas munafaqin nas ma kwaisin. They're not good.
كله تمشي بلد دينغا ده مرة يو شغال راجل ما شغال في بلد دينغا كله مرة يو شغال مرة يو بعمل بيت مرة يو بمسك بقر مرة يو بعمل حاجات ده كله إلا سجماني ده جا في جوبا ده كله قال أنا ده حكومة ده وين زده حكومة بمسك 14 years old جنا عمره بتاعه 14 يكونوا في جيش ده جيش بتاع وين ده جيش بتاع وين أتا كواجه زارو ونمز يو بيجي يفيك ناس زده and UNIMIS في جنوب السودان they did a very good job ومن عمل شغل كويس في جنوب السودان UN عمل شغل تمام في جنوب السودان and we should be thankful to UN لأنه لو كان ما في UN حكومة دينغا ده كان بعمل شنو أولا ده they're not just doing a job stupid ده لكن هم قاعدين يقام حاجات ناس بيجي لنا في جوبا هنا يقول لنا جبل دينغا يو كون شو ران لي قالوا utum lagi de kubur Iraq ده ولا شنو Iraq ده من وين the renaming thing تيجي في بلد أنوير أنا قال عايز كان بنارو unity state قال بيجي في حاجة بنارو روان just imagine روان في unity state أبيه قاعد في إدارة UN لما جنوبين لما سودانيز قالوا ده إدارة أبيه what the fuck you came up with إدارة أبيه وأبيه ما جنوبين أبيه ما سودانيز ومن قاعدين في إدارة UN you should allow them to stay في إدارة UN until referendum يعملوا لكن ومن جات وال عملوا إدارة في مالتا UN قال what the fuck going on here جماعة ده قاعدين في إدارة UN إنت بتجيب إدارة ده اللي هم اللي شنو what will Sudan say حكومة السودان بقول شنو لكن يا ده مقل بليد مقبل دينغا على الناس بتابيه قاعد موت كل ما يوم ومن قاعد يقول وين حكومة سالفاكير يا أخوي حكومة سالفاكير بتاع دينغا ده ما بس عادي تقعد في إدارة UN تقعد في إدارة UN شيل هذا بنار إدارة ده سلم لسالفاكير وأنت أفضل في إدارة UN بكرة ما بزول ما بجيتها أنت ما بموتانه شيل إدارة ده كلام فارغ ده رجعوا لسالفاكير لدينغا وقول أنا كده أنا أبيه أنا قاعد في إدارة UN حتى ما لو رفرندم عملوا لكن كذبوا له من قال تعال قوموا أنتم جنوبين أبيه ده أكل بينين مالقة بتاع UN ومالقة بتاع دينغا ومالقة ده ينتع منهم أنا ليله مك بتاع دينغا ما في ده مك البلد ناس متعلمين ده أبيه زي ده سالفاكير الماينو سنون تات بيجي كذب له من قال شيل إدارة في قدام أفريقيان يونيون قدام UN and you think ده حاجة كويس ما بس على أبيه you should ask some question that's يوم داو كده عملوا في زي ساين ده بتوين أبيه جنوبين وكده من عمل سلام الشامل لا أبيه كلاورا أبيه لا كلا جون جرن better wise man لا كلا أبيه لا أنا أراضي بنارو ده في أبيه ده ما أراضي بتاع دينغا براو أراضي ده ما أراضي بتاع دينغا في عرب فوقه وعرب ده لازم راية بتاعه need to be people need to listen to them عرب ده لازم بدلهم chance to choose ومن شمالين ولا ومن الجنوبين جون جرن ده ما زول بليت عشان يجي يقول بس أبيه ده جنوبين no ده بقولوا شغل زول بليت لكن اللي جابوا زول تاني منالو سالفاكير قالوا ميكا أبيه ده تعالكم يا ده إدارة بتاعكم وإدارة ده سينتهي من أبيه يزارو إدارة ده ينتهي من أبيه بقتلوه كده nobody care UN أبيه بقول ل UN ولا UN ما يقوم كيف UN ما يقوم كيف زول واحد لازم زول واحد بقوم إذا UN بقوم وحكومة جنوب السودان يفضل بمالها كإدارة ومن يشوف كلام بتاعه حكومة السودان or حكومة جنوب السودان بقوم بإدارة بتاعه وأبيه يفضل في إدارة UN one of two things have to happen UN إذا أبيه ده أي راجل اللي بعمل نفسه أي شعب لا أكل وده أكل بينين ملقات في جريمة زي ده يتبقى موت ده كلب طوالي أي راجل عمل نفسه نجيت you try to eat with two spoon تبي شيل من جنوب السودان تبي شيل من UN قال ده سمارت أجاد ما فيه اللي بقتل الراجل طوالي الراجل اللي ده أكل بينين يد راجل اللي ما بيشيل مال بتاعه راجل must be identified with something كلمة بتاع رجل راجل you must be identified with something راجل ما بزبزب ده مرة راجل ما بضبضب في نسبة ده مرة راجل must be identified with something
لو يتعب في إدارة UN then أبيه must naturally remain في إدارة UN. لو أبيه يتعب لجنوب السودان then أبيه بقوم في إدارة UN ومن بفضل في إدارة بتاع منو؟ إدارة بتاع سلفاكير. لكن أنت ما بقول في اثنين إدارة بتاع سلفاكير وإدارة UN. والليلة ده بقتلويته وما بيزول بسالو. أو أبيه جارين بجاي أنا ناس متعلمين وينو تعلم ده زول تعبان زول بنعرف سلفاكير جاي من واراب جاي من أوانوشان بدون birth certificate ما عنده birth certificate ما عنده primary degree primary بس certificate ما في high school certificate ما في university ما في create بينا له ما في حاجة بان بس ويجي يقول ناس متعلمين زي ناس فرانسيس دانغ بس أنا بديك إدارة أنت بشيل إدارة سامونجان وفي إدارة UN وتم بقعد في نوزني يلوتم بلقب الناس وناس فرانسيس دانغ ناس بعرف قوانين تا UN ما بقول لا نو حاجة ده ما بحصل يا أخوانا إيه gonna happen. أنا كان شغال في UN أنا فرانسيس دانغ ده مرة بتاعي كواجية يال بتاعي كله lawyers قانون يو ده أبيه أنا ما تابع لجنوب السودان أنا ما تابع للسودان أنا قاعد في إدارة UN until referendum. Time will come when we will be asked to make a decision whether أنا Sudanese ولا أنا جنوبين. لو أنا شلنا كلام بتاع سلفاكير أنا بموت وسلفاكير ما بعمل أي حاجة ما في ناس فرانسيس دانغ ده كلا سلفاكير عشان يشغل بموك بتاعه في أبيه in the end 2 مليار زار ما يشيني كاميرا ده أبيه 2 مليار زار ما يشيني كاميرا ده أبيه شاكلوا أبيه 2 مليار بلغا سلام من سلفاكير is arming 2 مليار عشان ينقى مرادة أبيه أرادة أبيه عرب باكم بجاي بيشيلوا بجاي وسلفاكير بيشيلوا بجاي هذا وين كلام كان قال في حكومة دانغ ده. Good morning guys. How you guys doing? Good? Oh, okay. He's a friendly dog? Yeah, I can tell. Good morning, dog. Yeah, he's a big dog. I can see that. Come on, let's go. Have a good Friday. Yeah, you too. Have a good day. So أبيه سجاد بمال بطال بمقل بطال مقبل دانغ ده كتبوا من في جنوب السودان ده كلام ده كتبوا له من في روان الله بيشيلوا تنبارا ببنتيو ده نوير بتاع لقبض ده نوير مشاكل لو تنبقوا في إدارة بتاعكم روان وكده من كان قاعد في إدارة بنتيو ومن كان ما بموت لأنه من كان قاعد كوف ومن كان قاعد كوف إذا شوف Hey, what's up, buddy? Hello. You know, Bobby. Look, no. Come on. He's alright. So, Ruang there, when they were under Yeah. Malab Gulu Unity, said, Woman can't guide in Lanuman Magat Amal father. Woman got a call the Ganun. Woman Mabotul Nur. And they were living better until Kadabul Oman. Allah Ruang Bugod Barao, to Mamalakum Jet Batakum, to Badet Nur, Natamushakal. Ada malu idara ta ruang ila ruang bogum ke de kop bam je pres muchakal da nuer boktul nuer ke de dalo chan idara ya man de try to show nuer that anana ina go no na bata idara nuer gal yel man ke talum man ke de asa idara de bi ka fagara ka bi la ruang they were better off bentio kid bada salbakir Sajmani na banarwa padang na ngong lale ya go ding chol lu chuno kidu man kan gad mai chuluk kan banaru man dang kai chuluk kan banaru man dang kai chuluk they were doing better aya ja malu fi shodo man babul contribution fi shodo dang kan ma baro man dang kulu ma gada kul gaj man gada kula pam man bana lum de lu ko bada chuluk man la bizin lawo bada chuluk banaru lawo kaman ida shodo yat de kunjur fi bela ta danga de banaru jok dakin fi bela ta apa dang banaru yat belu ko de chuluk yat ata ma salva ke galo gal fi sanman banaru central la panal
woman shalo asa de talodin mo kalam sar la panale woman ma wichi hukumu ta woman de SPL ga talodin mo SPL ma ga jiba ko loman SPL ga talodin lana sharba woman manas kutar they were doing well ukirkan manaru man denga chuluk woman ga de kalam bulu de chuluk de living better anona ine fiara de batana de fiatar woman minority fiatar oh they living better with us anona na brani ya ba kolle nas anona ba go kalu ton batana de na ku anona ba chu yaw de buyu tanal ga jang da wol yaw de anona banaru man baba ya la nas talga nas ga jang da wol ndu ine nuswan nyaten de yaw den kawi lakin mama bada nyaten de chul kawi nya lam de min ba kwa bet bada ga jang de kul chuluk woman kan ko izinu kirkan manaru man denga chuluk ale lo man gal man denga anona denga ta pawen pa ngot asa what happened to them now woman garin fi shalo arado da chuluk naru piji gal da mal bata woman wata ar shalo salbakir sulam lo man ila sa galu man tabale jungle and they do not benefit woman ma bal ga aje fi jungle ala chunu fi jungle ma fi jungle bait malakal yo gri moment badal ka da jibu man fi malakal shalo man fi jungle waja da gada mal fi jungle da ma ba sadu man kul jungle ma ga da sadu man ya da grib de jabo sabe a wol ga jang da wol gal de mernen ba da wale kalam far sakat kid bada salbakir legiro na gaadi be mal wa daga samunas gal piji de arada da chuluk alqan lagawda arada da chuluk banaru piji ganal kaldak samuda arada bada denga gal de mugata ale lo mani ta fe mugata da ko salbakir ga ba salbakir ma mitsibel mitagwai na tabanin umman sama kalam da salbakir de dujman salbakir be kid later am she do this and do that and then tama she ta amalu tawal kalas baktuluita Salbakir doesn't give a fuck Salbakir God bas kede bas bedam batanas be kedib la zol kede tam she ta amal kalam da Salbakir if you implement ajata Salbakir tabamut so na dal batana da de fiatare na da umman mo ba umman garin fi jama galak agala yo gada malam protection lana Salbakir cannot give them protection na nyong ge jang de generalat nyong ge jang generalat aje juda galak ngot mautum galam da utum denga bar kazal le te ji fi galak tane asa na nyong ge jang de generalat fi je juda galak to protect not batam lana denga bure cannot protect you Salbakir cannot protect you kadru fi mal de mal da ma fi mugata galo de mugata pidi mal gat fi gaba gade bal gal mugata piji malakal yo grif sibu malakal shaluman fi jungle ko ga badang yung loy ga fi jungle na wa ko di jungle achi akuma gwi wa ko di jungle shut the fuck akuma banau akuma de kan ma fi ukin ne merfi akuma de kan ma fi Salbakir kan ma fi ukin merfi ma Salbakir kan shagal bu hukuma da mer ukin Salbakir kan shagal bu malakal le kan manaro ara da denga ma Salbakir wal chukul do hukuma kan masuk bu malakal why don't you ask that question later ma fasal sala de that's ukin Salbakir kan shagal bu malakal fi ukin da mer kan malakal muktub be ismu da denga na da ngong la ngod de banadu man denga shuluk ma beta kwadenak man gadin mursain ma beta kwad bedakal man fi school beji musacha loman beji moy loman beji bajat kulu hajata tujare beta kwadenak de fi anagdiar na di da shek de yo na da kan ba lam na del denga ngong la yak de murtain bi gidam chuluk nak asa man gal juno alfi ya banado central afanal o fi baylet o fi juna da nas biga tabanin nuer bane kuman bajai chuluk bane kuman bajai badrabu man bajai Salbakir ma wa mala ya ja awen bada Salbakir yamda kuman kan ganu malwal manadi da shek baru yo buyuta denga yo buyuta chuluk ini nas koisin they doing well ngong la ya they doing well
asa o kiduman ga min ga luman der nya kama nak diar o samo de bay ngot bay liet asa bi ga bade kuro tamut be shaladu man bajay be shaladu man bajay man bajiri bi malakal ma maro badarabu man bukro bi malakal man bajiri bi bay liet badarabu man bay liet budugu man de sama ko de shana wan bada Salva Kiir te kan kwes mai chulu gunwer le no kan basib nwer yam da ja nwer ya kam malakal lo wo kida ga lak dang lo do kida da la shol lo do wo kid bata qad masio lo wo kid bata munu le basib nwer ya kam malakal la no lo nwer ya kam malakal adala baji nwer na bada adala lakin lo malu chulu ga ya kam malakal bam je ji wo mai won wenyimia chunu aja taun sure de lo ma si bu danga jana kam na be jile na garmalen wen waide wen nanar wen munu ayin wen nga de yaw na dam da chuluk de fi malakal ma na zama da danga da sawa iba women ibo jalfona ibo kaya men yani uman bidik chokola chani ba women ibo kaya men iba wanyimia ibo naiwan ibo maiwan aja de bak sumu chokol ba maiwan u kaya wan u naiwan lo jale danga kama na yin wani nga yin wani waide wani nanar yaw ga samu jokol de lakin lo jale nwer ma fa de gar gwalen ol gad nyama de ite shagala chokol brak de chuno what do you know ite barab chuno ana barab chokol ta samak kala am chibar am jibla na samak asma bata ma kal julo ite barab chokol chuno ana barab chokol ta odek odek ay kala jibla na odek talwa malakal uman gadu fi malakal jirkani ya ma bizol masalo ban de chokol ele ba mal buyut kullu fi malakal nad bata ya la utum nad bata ta kuok de chokol bata kom de chunu wo ba tujar ay kalas ke du tang nam jimo ka longa kele ni ke o ga longa ni da u ke longa kele chokol bata kom gade da hukuma ta mam ya utum tenga nak diare go ba ngatenga nam wo ba teng udun wo ba tenga tamata mo ba tenga lemun kala ga kalo lemun ga pizu ga lemun ka kalo lemun a uteng ba ga tal ko me ma da pa ga be nyu na nyin teng ba ga je loji de u kala wo kala nyulwa ko som u kala nyulwa u je mo ga nyin loji de u kala wo du ba pa du bar de u kala a wo kala dong tok wo san manin mo ga kala wo kala wo waramin del ga kala gan wakala da u jagone ga kala gan wakala kanagen wakala o san manin da mo wot ga tege de ga kala wakala ni ya ba kwal anga nyulong yu go wonja ngol chuk wonja kar ko tia kala ka du ngol chuk ka chukalu malakal ka du ngol chukalum ay dal ay musule ba danwer ay dol ni chukul ba ay dol ni chukul ba fu musule danwer kayen ji ga werai long yen ngu liaj kala wi anong liaj utum neru daga jagu tu mamal junu wallahi anona ga de libot be de marfain kala loy de degal malakal o galu nuwa gan jak nuwa chulu pet matazel dan ba dole la ngop yela man beje na min ga jage na de zon ndu shuraba da maru kurabios uidu maidu next da arian yela be degal malakal de yela yal wara nuwa gan jak nuwa chulo pet malakal maji kwes lakin jable na sajmani na legal bye fanda obera bala lak o Salva Kiir gal gede akuma barjin barchwa nas kore pan yedi kane le chalu hukuma de den nere yo gada kam malakal da mana saget acha no malakal kun kwes lakin Salva Kiir ja le ba ijre mata min bargazal ite min wen ana min bishode ite munu ana onyori ay izi bitak bana do chunu SPLDC ma SPL we human white ka je ba mu lobos gole babaja wana bedik gruch lakin lo de gal Salva Kiir gada mala jat batala manik nas asa jabu min bishode na mo maru windu izi bol de kalamfar bana SPLDC de gad fi juba na ko da ko da bas Salva Kiir jay babaja ba yaw nyori min pechore ya zalta zal wa mo juno ma da political party you must challenge Salva Kiir you have to challenge Salva Kiir lo Salva Kiir political party bata amala jat batal lita baje bara da gola SPL amala jat batal
was fiela ga karab balad lakin ma fi jabu min bishore na ba da samak kadu fi juba kada ba ga da samak ba baba ma ba da political party da political ramrisa da ba sharma ba da ba shunu nobody know nas gari gidam salba ker kada ya keri ba da ngen bungana kala jare ngen uchunu katir yo man chagalin da ba ma fi guru dai ajat salba ker gari jibula nas da ajat salba ker hukuma da salba ker da bargazal waskande ta denka asa kala woman yal ta kolo nas kubar ta biga bam sur yal ba guo be jib be shakala ba guo unwer ma bara moman min ma jib fi nasar de boktulu man kolo min ma jib fi akoba kade boktulu man kolo ete joba this is what we get for leadership da denka nazal kana kwani am da sharba goman asa nas jurjul zar kan banaru man they were so fraud kan banaru man jurjul ay mal jurjul ay mar jurjul alele rum na ba isum le bukita salba ke rum ngol anana luo bada dinas te ya jurjul malakita wukita ne mere kan banari te jurjul li te gowi ba isum da jurjul le yengu raisin de junal batal le jurjul le e jurjul fi junu da na kan gel de junu batal ba isum de wallahi de isema rajunu de junu isema male min ma la kala gita fi beleta luo ina kan banari da goldimo ay pem libra dimo lakini te gam pem libra dimo ite jible na jurchol asa salba kerja la anana ma banaru anana jurchol anana banaru anana luo ma bizol banaru luo de gad vikene na da fadal fi junub sudan da banaru challa da banaru anyak da banaru asholi da banaru fari la qara de yo isum mudak ita ma bagero le challak badada salba ker nas biga bishakal bas fi ajan ma bishakal ada chulu kan banadu chulu biga kala wala jar kullu inshallah pin inshallah badal nadu pin chulu ma fi dol baadu inshallah de munal baadu inshallah no baade aja to man kullu kan muktub chulu de yo maruf ada bi ukita salba kere biga mushakal kabir ajar kullu bas inshallah de munu baadu inshallah no baade inshallah de gaat fi wen nada banadu inshallah de mun gaani fi wen ma bizol baara bu junub sudan kulu leete ba gom naaje nat baara bu kulu utan je jibla na jata sharma ba junub sudan kulu baara gabila al gaadi tramu gabila indo mak de gabila chuluk ba bi gabila shala indo mak fi junub ya lele chan king ba daw man maji be isum da shala gaadi chupi juba de banyi bit bas de ngab gaadi chupi de banyi bit bas agam long lano banado gal de king da inshallah yela denga amal confused denga ma fi aje banado inshallah fi junub lindo king zola ga de tramu fi junub sudan de banado chuluk king bada chuluk ya al mak king bada chuluk ya al mak alam bada sudan kulu king bada chuluk ya al mak fi london king bada chuluk fi geneva king bada chuluk fi wen king bada chuluk de yo nadal ba arab zo zola ba arabu lakin da jiblana king bada inshallah wasa ga fi juba kada da ma fi zul baru da king lana inshallah da za da is in question aje bana do inshallah da fi junub sudan ma fi da fere mu shagal da salba khair da yo aje salba khair ga jibula nas aje bata ga da fasebu ita bam je da jiba jata mu shagal da bam je da fere jata mu shagal and that's what salba khair government is giving to us dujmanu lakbada wa wen asa nan musakrabin fi juba gal king de ukit kan banado king bada chulu fi Khartoum fi gidam Umar Bashir gidam Nimere kan ga de tramu Nimere kan ga de kujle king bada chulu fi Bashawda Umar Bashir kan ga de kujle king bada chulu fi Bashawda lakin min mana dia bi junuza gal la anana ma chulu anana inshallah galu tum inshallah de wen ma fi buk ma fi awraq wa Sudan kullu ma fi tarik fi chuluk fi tarik inshallah de wen galu ma king al gal fi juba de sum king kuong da ko de bi inshallah denga galu ke le nasba le na denga banyabit bas agam long fi bela da nuer na de buk la na nuer ba arbu ma fi ya na du chuluk indu king ma fi ya na du inshallah indu king nuer ba arbu bas fi king bada chuluk fi malakal daman galwa da yang baru bude beta king yoda intram kabir adal chol baru bude beta king yoda
DK Daniel Cott Barubu that the bed king or that في ملكال ده هذا معروف the bed king من ما توصل بمال ده يدي بكون رازق تات the bed king انت ما بعين ده بيون كبير رمريز ده تبدين الرازق the bed king جنوبين ده كان ترام كبير لكن وكده من قام من كين على لا شلو من شلو لا ان شاء الله على ما في زول قاعد ترم من تاني باسم بتاع ان شاء الله ده والله اسم بتاعنا اصلي ده ان شاء الله هو جيب فك الكان كتبوه في تاريخ ده يوم معروف شيل في تاريخ انا وكده انا كان قاعد في كام انا عمل لي محمديه باسم ده ديفيد في كاسله تثبيت وديفيد وكده انا عملت فورم انا عملت اثنين فورم بتاع ماينر وفورم بتاع كوميونتي فورم بتاع ماينر انا عمله باسم بتاع ديفيد اوكون وفورم بتاع كوميونتي انا عمله بجيمس اوكون انا مع جيمس انا ديفيد لكن فورم بتاع ماينر ما جاء فورم بتاع جامر ما جاء فورم بتاع كوميونتي جاء باسم بتاع جيمس ولا في دوكمنت انا جيمس لان ده اسمه جاب لي حاجه كويس ده يو اسمه جاب لي حاجه كويس ده يو government official name في امريكا كله جيمس وكون ليه انا كان اسمه ده جيمس ده ونمشي نجيب لي ديفيد ثاني ديفيد ما جاب لي حاجه انت شغال بانترست حاجه بيجيب لك حاجه انترست ده حاجه بيجيب لك حاجه سو ايه شلو كان منارو من شلو كان قاعد ترمو من ازا بنارو من ان شاء الله ده غافه ده بقول انا ما عندي نودود ما شاء الله عندي نودود ما شلو ده يوم يجي لا ده غافه ده غافه ده ومن قاعدين في داخل الملكال ومن قاعد سنه شلو لو كين بدا شلو جا كين بدا شلو بكو في بيت تاع الملكال لان ده غافه ده بار بيت تاع كين في الملكال نوير كله بتاع ناصر الوجه كان كله من بار بيت تاع كين في الملكال نوير بتاع لو بار بيت تاع كين في الملكال نوير بتاع غاوير بار بيت تاع كين في الملكال نوير دا بنتي بار بيت تاع كين في الملكال denga kulu le bargaza lare dingchol abialang ngong lale yak pewen panuru umun bar beta king malakal lakin chulu gade pere bi beta ra inshallah king beta inshallah wa padang bogula na ma baru inshallah de ha ma bi inshallah bi malakal ne de chulu yo indo beta king bi malakal so yom chulu beji ma king betaw anana basilim bet betaw أراد بنارو ملكال ده أراد بنشلوك ده ما أراد ده شلر قبيلة بنارو شلوك ما في قبيلة ده لو جاب بعدين قال ملكال ده بتام أنا بقوم في بيوت بتام أنا بعرف من تمام ده بيت شلوك يا ده أراد ده شلوك يا أنا بسلم له شلوك لكن جي ما يجي قوك ده أنا إن شاء الله إنه من بعرف شلر so ده أنقاف ده أنقي دوك لا ده لقبة itu mau بجيب aja أنا ما بعرفين ويتعامل aja تام aja قوك أنا إن شاء الله تامونه دمونو بعرف شاء الله دمونو بعرف شاء الله في ملكال كان يجيب لنا قبيله بعرف شاء الله في جنوب السودان امجي لاما كول في اوراق بتاع سكول كله وكده ربع في السودان شلكاوي ده ما شاء الله شلكاوي امجي رز كون بس سيرتيفيكت بتاعه لو انه بس سيرتيفيكت شلكاوي ده ما شاء الله امجي لنا ده كله ده يعلمك ده كله بنار شلوك يا المك شلوك يا المك ما شاء الله يا المك يلا هذا الناس جاب كلام جي ما يقول قال ان شاء الله انا ان شاء الله وكد ما بريد ان شاء الله في اوراق ما في اوراق بتاع السودان القديم ما في اوراق بتاع كواجه ما في اوراق بتاع جنوب السودان ما في يلا ابدا بقول يوم شلوك بجي ده انا بسلم راس بتاعهم لو من شلوك يا جيران بتاعنا ده ما شاء الله ما في ذول بنار ان شاء الله عنده جيران معنا ده شلوك عنده جيران معنا يلا ناس بقول والله يا من باو انا وين نو ينا باو انا وين ويج جوك ده بس بقى جالس لو تمشي ده فرج مشاكل ومال تاني ويلا ده تاريخ عايز ولا تاريخ بتاعه ناس قاعد فرج جد قاعد فرج ده ما في بكره لو كان القاعد في جوبا قال انا كين بدا يشلك جنوبين كله بكره رازو تاع لان جنوبين عنده انسام لكن بدا يشلك